Ырыр бұлдар хизепле телеграфшысым. Перенгелес, уже эфирда ирхи тебел. Фирматрахын арабаян артисем, Андреевсем. Ак, чималданах палаштарам Светлана Андреева, Россия патшалық премиен лауреатя, Чуваш республикин тавадивишля артисі. Сыйлық сынады. Унчу мунде унан можыры Аркадий Андреев, Чуваш республикин тавадивишля артисі. Сыйлық сынады пұрнеде, ыр бұлтыр пұрнеде. Есір перін телеграфшысым вали үйду хадырлесе келдірі. Перін шагымбек үйду, перін театр пенеда қажа бұн саққаны шулда жүралны. Чемалдан хе пьеса, бізем Островский, Александр Николаевич Островский жерні, ха бурнаскенебек анбурын ятлы драмаларны. Ман шагымбек үйду. Шаг ха бурнаскенебек анбурын спектаклі Грушин керольне чималдан кам выляна. Был палнанде хайм псевдонимде анжақты оны хер жоқнеге хужамачы мініле. Шагымбек үйду манын. Виде қызықлы үйду парнемілі бұлеші? Ну, парне, перен жамбек парне болайынде, халнумай болма жебер Арсентий Тарасов ширна, Юрадавай шулбар ятлы комедияларды бар. Шав спектакле бұрзагума игишин вали ихра вилечі. Шаудырынчын лайх парне хизеплетілі күрашысым, перінбешігін малым телефон номері қалжы өшленченех экран шенде бұля, алышы тешірімдіқыр аллы ұлты шыңғыралы защидер, ялан хилехтерін қыназыне ұйдузымде вама бұлдарадыр. Евір ұшы эфирдалар атпыр шаплавара хамыргалашыва бұшлар. Есір пұрде біледірінде кешех, Чуваш театры шәр шуыл долдарад. Чуваш театры хузанда ергеленерімбе шәр шуыл шидет. Шамбанде шубах юдімбе и бір хамырбада Константин Васильевич Иванов ядбек пенеген Чуваш Патшалық Академия драма театрын артист зенетчендемір. Паянда весемпиде әшлі ташта района дұқсаға еші бұлас. Тұдыржақ шавшыр жылба жығындарса дұқса жүреші халық батне. Епісіне шул жинде дұтса жардым демелі үштағайма үштардың өсір хал. Бұны зігетіре манын паян Аликова районне гаймала. Елік районне. Елік районне спектакль бе. Шене спектакль. Вол юмах. Юмах баға едіп. Шын жыл юмахе бірінде, шын жыл жевғарнамай. Пиде кымылла. Перін тебір ұшқын вара паян кашкене бұнулы зекетіре, шымірле ғолыне ялда бұлма бұдырмақ ятлы комедибе ебунда ғаядып. Ах, периунда, перигунда, мүлі әмірдір шубек пұрынадырынды шапла, анжақта шубине қывыр сұйласа еліне. Артистен бұрны же? Артист бұрны же күстірмай жинже, сцена жинже шешмар. Есір Вренме кайчень, Мускава, Щепкин, Ядель, театр аслышкулне вренме кайчень. Палашманыча? Сире, театр палаштарзы бірлештернішке. Мускава бере палаштарына. Шапла, мүлі бұлса ертір, мүлі палласа елдір бір-бірімге жүралныне. Мүлі қаламала. Мүлі бұшламала. Мүлі бұшламала же. Палахи бір Мускава, пиндетағыр жер, пиндесаға жер, Пиндетағыр жер. Сағырын тақырмыз шулда бірінме кедемер. Унчықны бір Аркадий палашман. Мускавара, пірле, бірінме бұшлазасын. Палашса гарымыр. Ятсы деде білмен унчықне бір-бірінде. Палашын жүхне, палашса гарымыр. Пірлешімір, ача жүратырмыр. Ну, чималдан депен палажас семерен больше ол икмеш курсра врене жүхне, пире Шакимбек Островскин хамырчинзен юнештеребе комедиинчи сыбыга вылямасын жешінде. Епатхалюзин Света Липочка. Онданде Мендаватымарчы Изольда Васильевна Хваская беренде Шак сыбыга двачы режиссер. Вот. Пире иксемре хварачы, перембе была репетиции двачы, вот чанжухне. Утларахынде шевыхландымыр боле, шарленде кашкине буны зекетіре, репетиция земгышын, шарле буны зекетіреде, вун бір зекетіреде, шарле Мускава ураны зендырық. Онда ведь я
Мен банжен, кешен театр банжен, белорусский вокзал батне утсаға барма, чилай утмала бір иги веже жухрым, ну утсақ бараты мұрчеде бір жүхне, метро зірех, вот чан жақне, қалашса дарым. Калашса. Бір-біріне білдімір. Ондан сирен нумайшы мұжырланса таврындеш. Ебі шуласа елдім кашарды моду мари гудесе, бір-біріне гурайы сірдемле бірлешсе гайман едесе. Шинран юласмар десе. Шугінде бұрында порде, врене жүхне, чынақта чываша жезем пиде туслы бұрындымыр. Ебір чываша жезем вет пиде ішлеме юрада гана жазем. Бире декорации шапма хужашчиде, ебір шарля вуникерди чен, пережиди чен декорации жабаттымыр чеветке, бире пурде мухташчы. Хамыр мінзене экзамзе сдавать тузап дерзесен, перен декорацияне ытты студисен туртма бушлашчы вара. Вещь фарлазап дересчі. Аплайзерунда преподаватель сен умынже де темле ішченлік петру жылық па уйырса. Через шәмбегех полны берін. Шәмбегех. Берін атырвық сен де бете лайықчы. И шак эшпеде чываша жейінде волгаланах эшпе педе субайны. Телеграф сізем шыңғыралы зачитріш халейх, Кларза Бухаревесіне. Алло, итлет пресере? Алло, калачырдар хашын? Үйтек бір, ал. Үргін бұлдыр? Алло. Сындырғы районен сен Надясы шыңғыравлад. Ольга Земін хужамачы, Ольга Шестипалова. Сендер бірізем, хойзен ендешін, хужамаджит неде, хойзен ендешін артист пулдарулық неде плеші көрінат. Менятлы буладыр хайзер? Надежда. Надежда. Вот шак декабрын бунды хырмашынже, перен Арсентий Тарасов шерна, юрадова жул бар ятлы комедия булать, шау комедия игі жинвали ихра билече. Ихра билетне Марина Карягинаран телевидениеден келсе илме пулдарадыр. Есір түрек, Чеваш Патшал Академия драма театры не щитсе калама булдарадыр. Ебір ирхидебел телепередачаны шендері жедесі, пире ихрау хуча по мотивештесі. Ираде? Каластадым рапла. Саламлат пресире. Аркадий тень ыдывне шаг ыдывах малла тысма пулать. Мышындезен пиде ховарчынзе илдешха. Шамыл болже көрінат. Е, телеграфшылсен берін театр бол күншіліне пиде аван пөлеші бол. Шаг ховбурнас кенебеган бурын теген пьесына Островскинне. Чуваш театры чималдан лартынскере. Кайран, Пирне Академия драма театры, темже хутта пір тада виже хут лартнычы булас? Ну, тада дебір үйдінде косым ақмай. Шак Пирен Чуваш Академия драма театры, шак драмана, Хаубурнас Кенлебек Амбурын драмана, халық драмен де бол. Она твада хучен, пилі хучен лартны бол. Вот тватымыш худінже епте віляны. Шагымбек Манайду, Напери Николай Васильевич Корчаков лартна, Аркадий Андреев, Хаубурнас Кенлебек Амбурын, шаг драмара, кам роль не выляныжи. Интересно иду, халинде шутлачер, телеграфчысым бара шендерюші. Ебір шендерюші ятне пілсесін, камда бұлсасын эфир выходенже, терс хура башын ралса жетсесін, варанде тебір ихрау хуча. Тебір ихрау хуча, а ку ихрау хуча бара, январ уйкінже, тебір спектакле, ченме бұлдарап. Кирехышледей, шавах. Кирехыш спектакле. Сумах майгалсасын, телеграфчысым плешіде бұлханде, пирен Аркадий Андреев, нумай бұлмаш, Хойын шавра шулне паллы дұры. Шавра шула театрба бірле, Кураган зембе бірле, Шубах Арсений Тарасовын комедия пынавы хытра, премьера пынавы хытра паллы думалла пульде шаплавет. Епенінде шак юрадова шул барыр спектакльде, Пирен Аркадий теп роле вылять. Таласа бархамыле роль был, килюштердене ешіндіні мүле керсегайрын, керсегайса пырадын шав роле халидінде иккегіна стены ішіне дұқны хавыл. Чынақта алу жулдылне шак комедия жирзабаны жын, еп Арсентий Тарасов драматурга педе пызык тавзымағы қалашын. Мөршін десесін театрда артесем пұрде жекімек юбилезем ертереші, унбек те бол зердет, күнбек те бол зердет. Аман вара алу жулдылне театр енжен темана парне бүлже, шағында теп сынара мана бачыш.
Малдан шутланычы сентябрь үйкінше хамын юбилея думала булать пульдезе кайран шутларымда. Ама жинха деп, еп сентябрь пилікі мәжінде журалны болзасында, деп ноябрь үйкіде деп инже марветке. Вара шак мне хамын юбилея ноябрь үйкічені бір Валерий Николаевич Бакалайша тасалдым бар. Вара шак менде ширымдық қырмышынша хамын юбилея, шак юрадывай шулбар спектакльбе, шөне спектакльбе тухмай девре. Еп хам жын пиде савынады, пиде көмілі, мана театр шагымбек, парне дузабанышын. Ну, спектакль сюжеті бек алазасын. Викентий Семенович, директор жөме болса ешлені заводыра пенсижіне доқсасын де, ну, де ялан хибек пенсионерзен беге, қыштақ мұқланзаларына демелі килделара, сағылырақ шын бақұтшынашы. Ну, бізене темле солдавда пите хұрат сабрахать. Вот шәмбек өтебір пенсионерзен отмыл жылдан, 70 жыла жетсесін перін... Халердері пенсионербек қалашма. Ебіні өтті пенсионерзен есе қалап, хамын тыван зенжен, хамын ялда бұрнаган тыван зенжен. Пичішсене бұқайын. Вот пюртіре, хваттерде лампочка жун загаять, біземшін проблема. Шеплавет, бұл лампочкына мүлі ұштармалажы, мүлі қайсы лампочки емелеші. Вот шәмбеге хотя, а кунда телеграмма келет. Дайте дорогу, граф едет. Ага. Мүлі граф. Камбал. Мүлі телеграмма армия батне келіне. Ага. И вот шутлаза, фантазира туза кірзегаяшы, авторитет келет, вор в законе. Вот мен батне жидерет шинна. Хураны, шик. Вот шак мен рейн, вара шак сободитін жен, адалан загаять шак пьесінде, и кайран мен батне жидесінена спектакльде бұрма бұлдарашы. Спектакле Лардаганя Валерий Карпов. Волынде мле галаста шәне режиссер демелі, пирене театр искусстве жен. Вол шыравра, мен ушравал санра, хальчень худа азырғаманы е кураганзем пельменне. Ну, Валерий Владимирович Карпов был шамбек, манран вуны жул кайла, кайрах варенне ача. Но е пельмес мен жен, ебір пар шкул падерне ренжи, ебір паримбе онба онланны жени. Мана онба калмен дума репетиция мертеме пиде келі жейді. И сирен врендегенде мускавра Щепкин ядерный театр художество руководителя Илья Кердевжи Владимир Прохор Селезнев полно. Ебунра хама врендне художественный руководитель Илья Кердевжи мне сене гурап, палы сене гурап темелей, мле галамала вот замашки сене гурап шаплай. Вот мана Владимир Прохор мле врендне. Волда мана шав я балазы не мендовать. Еп шая балазы палазилев кудеп Владимир Прохоржин. Ведь я малезен. И сейчас не шенерень азаилзе шаватсенка зембе вуляма таражанчина. Аркадий темле темскер урахи. Ебер кураганзем придях кайманны вранат пек халь санра ку шене үзімре. Теленмеле. Вот остават бебе. Сирен театрын теп художниге. Юрий Матросов, тахшанаха, иртнемірдей, калача. Ах, пирін тілінмеле талантлы артист бір Аркадий Андреев тезе. Епіл ұжыласа, пидешанза бұрнап хадетші. Епен темле урықла роль земде кетме бұшлат бір санран, шак аллы шул түбінден. Хал телеграфшысын бе бірле манын премьерыран, шак спектаклін Арсений Тарасовын спектаклін Юрадва Шулбар Хайлавын пір сыбықне демелейінде, епі демішле оншынден қаласа паныне курза илме сінес келет тұрғашын. Эшпуш хуларану мажул бурнаган мыжырын хватеринче булза ирдеть. Ольга Викентий Павловсем шерлекет мен жерден магаданран телеграммы илеші. Унда шулбарыр граф келеттезе жерні. Иргенеч нахта граф перзе жетсен, мыжырден лыпкы бурны жевішленет. Икен такшан графта да Ольга аджа чухнен пір баракра бурынна. Арыми бурны шанын выл тыван дырыға таврын машу тытна. Пірле пір чемодан укшайытса келіне. Шемге буши Викентий тюрех лайх маршрутлама бушлать. Арымне кевішме дыдынать.
Рользенже Чеваш халық артистизем Валентина Иванова, Сергей Иванов, Чеваш Республикин тавадивишлі артистизем Николай Сергеев, Аркадий Андреев. Хамсанар бірге кураганзым келсе бұқчыр сцена жинде. Мен қалама болайынды. Порнышыра паллах, порнышыра 15-зім тулы ек. Тулы 15-зім шамбек субынзыр керсе туған, субынзыр деп бірінде. Керсе туған дезем. Кунда тавзамахи галас келет Арсений Тарасова. Спектакль режиссёре Чеваш Республикин тавадивишлі артисти Валерий Карпов, Арсений Тарасов авторба пушлаза ишлеть. Выл палышны дырых малданах сценария на камыла кайман. Шабахта тырышны май, ытларах тыткынланы. Чималданах вулазан кыштах шиклендем, жындезен кыштах шаблон бекрех туйынже, пьесы кыштах тузах шидеремен бек туйынже, пить хаваслах бек туйынмары. Шабақта эшлезен, эшлеме бұшларымын, эшлезен бара кыштах тупсымезе, тупма, шырама, хотланза бохрымыр, майбен, пуштардымыр, шактарана. Чеваш халық артисти Сергей Иванов вара Арсений Тарасов пулдарулышни лайх плеть. Коавтор пьесинче вылунченде выляна. Хальхинче ана ваща сантехник сынарне шанзабана. Кулушларах сынарынде, мінжіндезен сантехник сымызым сағалдарах уры жүреші бүлдеп. Кунда да инде был Арсений Тарасов ширзабаны кыштах эшкелеген сынар. Арсений Тарасов шак комедия ширны жыны пиде хавас мінжіндезе не бір нумай болмас он спектакльне кылардымыр туйбек твари Валерий Николаевич Яковлев лартре. Унда да биделайық сынар жирзабаны, кунда да биделайық сынар жирзабаны спектакль земде халыға пиде килі жеш, халықлық тулы жүрет. Ман жұтпа оның шак енеле ширмалла да ширмалла. Спектакль мінле бұшланы шавын бегех мұжыр дебір телеграммы иліне бевішленет. Унда мін бірге білдеріне тада графыныштан піржімадан ұқша. Кун бірге зер спектакле гурзан пілер. Халық нумай жүреттеші камет юрада перін халық анжақта пұжылла камет пұлма бұлдараймас пұлғанды Арсений Тарасов шуғышлаган шын. Унын малданхи пьесібе шырна инже телей шуды пьесібе лартны спектакль. Игебенде 20 жылдатчы бұлвал патшалық, Рашей патшалық премине Илмедевич пульча. Шағында мешешін ченде онда Каласа Духарха пірлясы илсе. Унда Паллахинде Валерий Яковлев режиссер, шав премия илне ушкынра. Композиторы Николай Казаков терзехе. Ундан Валентина Осетова, Чеваш халық артизы, Геннадий Большаков, Чеваш халық артизы, тада пирен паянхи ханамыр Светлана Андреева. Волынде Светлана саншын шыба пюрне телей бүлінде ша ушкына лексе Рашей шайынде ша пызык применете вещецы. Через каладын Марина. Это самый... Вот два трабл зайбын жүхне. Шамбыр кебыл за. Вол пидет тілінмелі я бала бүлчі. Вот есть спектакль, где ширна чухне, мистика зинжен, жиратым, чем я бала зимбурзана хавит. Маншак пурнышра, и ничего тележишь, нахта шамбек пульче. Малдан пьеса на языке зесен, Арсений Тарасов языке зесен. Тарасов, хужамат. Арагуманын, херчухни. Ай-ой, вулаппыр хал, вулаппыр. Арагуманын ведь роль. Суйка роль, манын го роль. Тесе шутлады бепі. Паричен. Паричен. Еп шутлады пхам. Мана он жоқты негамда мде каламаш. Парар тезе калады. Ой, дед, сана кунда роль шукка, сана вали мар деп. Магырын да ядым. Магырап хал. Мана жамбек каларе. Кайран, вулазасын. Роль бадиш, мана суйка роли. Шуба хескетни. Шып кетне епшак роли. Политризер. Малетуйны Валерий Николаевич. Пепелмес, менле туйнывалы пепелмес, деп она калама будармас. Ай-ой, пушларым решлеме. Марина трясебе глазасын. Шамбек
Шу юхны бек шабек пыжес роль. Пейде шымалын ішлерім бір шак роль бе. Алзат роль мар, вал? Шук. Вол темле, пурнышлиле де мар. Шук. Терсек каладын. Анжақта мана шымал бүлжі деп ішлеме деп. Онда хош приземін чынақта нумай ішлереш, нумай. Мана шымал бүлжі шак. Мен шенес пурнышра шам бекрех скерем. Аға, шауынбек бүлдесі штады бебі. Терес шырзабаны мана. Песана. Хой білнешена, хой дуйныше, кам выласа. Калашманы умбірге. Шук, ебін жүхне Арсен Тарасова пачақта білмейн. Паламаны бі. Ол келзелар, водана, чамбек песі, вуланы жүхне. Ай, дезе шутлапко мүлі скажи. Шиныші деп мүлі гумба дезе шутладып. Кайны шлеме бұшлазасын, калашма бұшлазасын. Ай, мана чынақты, петешіміл бұл жевальника ашпа ишлеме. Чен шавада мана болышы бұл, Шауынбек. Хузана Наурус фестивальне гайзасын, мана Шамбек премия бачыш. Иккіміш паланба, бана рольбе, Чилай херарым роли был, Аркадий был, Чинделя чаржа рабачыш мана, вол Шубашкарда, Кухузанда Наурусра, иккіміш планри. Вол өнде падем дөрік чілгелі ғалық сен, өтінде жайынды фестиваль Наурус. Туганлық дегей. Пачта пілмен, еба Шауынбек, анжықта қал промышхутшак ебалына қаладып. Вылама бұшларымырда, промыш акне вылама бұшларымда, палғанны бе, маншак парқылға пидерін желарчы. Промыш ак еп вылаза тұқырым, қалға ұжылмаш. Палғанны бе, білместіп, мен де бала бұлчы болманын. Кайран, Надя Ваюцкая қалады, Света, Лаплан, көмбек черезір тұрзай оладын дері. Хама бара Шамбек, тытрымда, икі мұжақ не вылаза тұқырым. Халға ұжылса кар Шамбек, егамада калама, ана Аркадий білет. Мүнгіна бұлмасы кен артист ба. Шапыла. Вара, тада мана мен интересы бұлжы ша фестивальде, Наурус фестивалінче. Ебі калашма бұшларым, манында ветха хурын зімбек ала жатып ебі. Хурын зімбек ала жатып та, халық мүлі сывланны, мүлі пахны, мүлі мағырны, манба бірлі выланы көрінчі Марина. Ебі туйрым шамна Марина білетіне. Ебі неге шанда өмбек ябаланақ туйман. Тен шава демана бұлышы бұшак премін елме. Светлана телеграфисіне итлесі бұғарға, бізен берімде бұлашын. Сире юратны рандыр, шыңғыралы зақтырашы итлет бір. Алло, итлет бір сире? Калашыр дырғашын? Калашыр үрігін бұлдыр. Езер ұжы эфирда. Алло, үрігін бұлдыр? Үрігін бұлдыр. Ебі үйдушіне опетлеме юради? Тарғашын? Аркадий Андреев. Вуляна роль, Педер роли. Николай Островский пьесинже. Александр Островский ролинже. Чынақта Александр Островский, да. Теп сценар, ебе Петер ролинже. Петр ролинже Вуляна. Терезех, Терезех. Епен, есір кам бұладыр? Полина. Есір театра час жүредірі? Шүрейді бебі Шубашкарда бұрынадып. Шубашкар зімгалын не елтінебі. Бірре келеші де спектакле ерсе савындым деші. Мүлетілін мелес бақвыл. Шин бұл ерсе де савынад. Онын чуне тас алса дұғат көшілбе. Юрат келдім, мен дұсалар абеп келде деші. Бараты дынаш театра жүреме. Шамбек мүле прямо что мне туса театра щитмелена телеграфисем. Вара езер ундан тухаймастер. Сыне деп сирет ваш академия драма театр не ширеме, перенекті театр земде бір унда да ширеме. Аркадий, саламлат при, шиндерише? Саламлат пір, Полина. Пырыр театра, езер перен театр штене пледерінде, курны этот ширедер. Хужаматсыйде пледер беріне. Аркадий Андреев ыйдыр, еп сире пригласительный. Ехрау худил парать, тогда тюрехкене дюхнеде калма булдарадыр. Ебир, ирхете бел телегларымын шендериши, ебир унда ехрау худешензе илнетче десе, саламлат пірсире. Хальвара, хизепле Светлана тада Аркадий, телеграф жезембе бірле,
Инже телей шуды спектакль перги кеске гына сюжет пахсайлер. Дахшан игюбинде премшулда уернескере. Ираде. Он курар. Таргашын. Шактенжене бир пурде телей курма килнедеші. Хай курма девештелее ачапы чекренех шираматыдны. Хашызе мана тубашы, емін леде бурин елдір каба улыштарса, хайзене телей курам бек туза ебадашы. Шабахта телей патне талбылманшин шук тенжере. Енжен дейес шираны телей, санба бірле пурынаганзем аңланаганны бепір келмесен, Шагын бек шуғышсем чурадащи кураганзен останенже, спектаклелардаганзем Арсений Тарасов ширавшиба Валерий Яковлев режиссер. Сценарий шагын бек алать. Ядежин жеш пурынны мар. Чи пызыки пурнышравал юраду. Чанжен юраду. Спектакльде тип героин телей тем детенде хайбею на шармар. Вала пидин жетре. Она ширасавал, чубенен лети сынать, иртне тязы илеть, лештен чебете шиханать. Тен шершинжи юраду дене шукта, не хышан да пулман. Анча хуншин шунайра тармалла, астана андалмалла тунышки хаедеме. Меншин шира вытла асапла. Телей батне турданны ондалны шираны, тен телей жулы жауындавыл, телей деден жауында. Шапла, чилайший спектакльде сцену свинже халичен каламаннине, шеннине азырхи. Хышне бірне варавыл тень, халичен пулнине тебірху таза илдері. Күнде телеграфисіне тахшанхине азылдермелік. Тада телейшінжен, шынерен жуғыша ямалық кына бұлжа шел бұлінде көкескесі бұқра Светлана санада курмаспыр. Темехмар анжахес мускава житнеде шкеға. Есі шау вун веше шол каялла Рашей патшалық премийлме Владимир Владимирович Путин байдынже болдымыр. Банде күшіран күша тіл бұлса, қалашмада жүргелде бол. Эбі Владимир Владимирович Путин байынде Кремльдегі намар, Шубашкада да тел болма пульча берін. Кайырақ? Кайырақ бол. Паласа елчи? Паллары. Тілін мүлі паллары, мүлі бара олжам бек. Манзагайман біріншін жен, бірінші ваш драма театр жен ман-ман. Шапла, кайза гилдемар беделайық Владимир Владимирович бол тілін мүлі ханазыне пахма білет. Он бадыншен каяс келмес, Марина. Хана бұлзақ келдіре? Хана бұлзақ келдемір. Чында, тілінмелі интересі жінзем, паллы жінзем болса онда. Візім бек алашса. Эбі хыюл рах болдым да. Владимир Владимирович, мы вас любим, деп. И я вас люблю, дед. Ну, чарзыр хирача. Ага, чынақта жауын бігек бөлже. Вот, шапла. Кайран Шубашкарда тел болдымыр. Шавызды мақсынек қаларым. Тавақ сиредерім, ебір сирин батыра болдым Мұржанбек дейді. Изрішті ішледір дейді, капчуар, драм театрда деп. Ой, біле деп дейді. Палады дейді Чанбеге. Шақсемінде өзім әнекшан манышми саманцем сирин бұрнышырағынамар Чуваш Академия драма театрын историйінде де шавдыран чен пілдерішлі саманцем. Умбек кевіл кепре Тахшан булыға, шаплавет, яланақ пере премий барса домеш, үттіземде тевеш театр малала бұрнат, малала адаланат, нумай булмаш ага сирен вишленменде хавал, фестиваль пырат, шаплавет, чи лайх спектакльзен фестивале, шеде спектакль кертне зершав репертуара, Мускавран, Полина Богданова, критикта келчі. Унбай зірінде кашни спектакль хышынақ тенебек, курныш сағалашнағында мен кирлине, тәшіліне, усылыне врензе юлдыр Мускав критигенжен малала адаланмашқын. Калғарка дейсі? Ну, Полина Борисовна, ол биде лайх ябала земгаларе, театр ол Шамбек ябала. Шак драматургия бе, пьеса зембе тарынырақ шемілі дейді ол қалайды. Вренме ямалла. Артисіне мүлі вренме ян. Шамбек драматургсіне де вренме ямалла. Шак чывар драматургия
Чеваш драматургизем сахалдара шерны бергенде. Чеваш театре мистика нерех ытларах турдан ныне каларынде был. Ну, пирен кашный спектаклех унбек марганде, но Турдан нивел шитменлих мар. Вол пирен уйрымлых. Мажындес пирен тенде курым башихынны вол. Епен ебир мускаврен небе чеваш пулма брагаймы бір. Урхла булаймы бір. Вол шитменлих мар. Вол азырғаны. Унын курыммен. Ибир чеваш кураган зенчен, аяк кагая маспар. Пирен хамырын кураган. Шапла, пирен шав кураган вали ишлемеледе. Шан вали ишлемеле. Мускавыл хойынгу жібе күратте, мускава юрухла лартма бұшлар іштік пирен режиссерзем. Ибир кураган Вара зене мускав жугада жинне земгілзе күрмашышке хана. Терес. Шаумба, манжудымба куенчен халық чарие мүле тапныне туйса ішлеші паянхи режиссерзем сирен. Артисем пулдарулы жаплавет кынада палыртмазыр ертмері, бұл азыр хамазыр. Артисене чынақта кашныне фамилин жен, каласа, оннан дачы бұд, шағынбекірек, есматтор, сан капларақ тумала, сан күнбек прек болмала десен. Апла күнбек мускав келе-келе айкенде күшпа хақпаны де кирлехінде бұл жаплавет? Чынақта пиде кирлі, пиде интерес. Хош пар спектакль зенете бір жүкне хамда жұтлапта. Хама переврентне педагог сене кадарда скелет. Візем мен галет чеше. Ебір хал мускава гайзасын, візене чине парха, візем бұраште спектакль хыщен. Ебір пилік минут, воны минут. Ну, Сағал. чину майы вон билік минут. Візем де васкаш, ебір де васкаш. Візем бешак спектакль зене мен два скелет. Калашса, разбирать вас келет. Сөйтсе вас паллахинде. Пирне фервестені чен шур минут кына елде. Шамбайбы шагымы үйді барашын. Есер мұшырлы театрда ішледір. Ховар профессоре мұнжутпа телейлі. Келде де мұнжутпа телейлік есер. Телей бұл үшіре бұлзасын. Келде де бұл малақ бет. Есер бұшық бірле ішледір. Марина, ол Терезейхе лампочки зене пұрма Булыштарма хурамайше, пажыр хойгалза қарны бек. Марина, вот телеймен был. Телей. Анятте буры. Ажазем сывылықлап. Атяне сывылықлы болсасын. Убышқа сывылықлы болсасын. Бір-біріне анланы. Шавмариха вот телей. Епі шаплашытлады. Телей жауы бөлде деп. Есерінде игача шуратма әлгірне театрда ішлесе, кустырма ішіндек бұрынзақ. Шаплайы Сирин ашраннер пор, есер візіне пулышсадырадыр, кайза жүриедір візен батне. Бір-біріне онланадыр, апла есер телейлі, апла есер үттізіне де, кураган зене де шашутра, телей хелхемізіне шидерме бұлдарадыр, шав телей хелхеміне сапма бұлдарадыр. Шапла бұлдырчы де, телей бе бұрынар, телейлі бұлар, хизеплі телеграфисем бұйбадыр сире. Тебе.